Mi sada ne znamo ko proizvodi hranu. Ne znamo kako taj čovek razmišlja, a tu hranu unosimo u svoje telo. Naš metod bavljenja poljoprivredom se zove poljopriroda. I mi se trudimo da ne ugrožavamo okruženje, a onda nam to okruženje stostruko vraća. Mora da živite u ruralnom području i da delujete na ostale, što je tačno, znači, hvala Bogu da delujemo, i na ostale da stalno se upinjete, da ekologija mora, sa njom spavate, ustajete i živite. To je to. Tata Radovan je pre par godina otišao u penziju i odlučio da penziju provodi ovde, a onda se meni nekako, posle svih onih dolazaka za letnje i zimske raspuste, valjda čovjek dođe u neke godine kad shvati da ne mora da čeka penziju da bi nešto proizvodio i da bi u nečemu uživao. Najviše se bavimo proizvodnjom belog osmaka. Uz to gajimo i kulture koje su u plodoredu, dakle leblebija i crna ruska zob, koje se smenjuju sa osmakom. Imamo plasman za sve naše proizvode praktično pre nego što ih posejemo. Kad su došli unuci, pitaju me ovi mlađi do druge generacija gde se može kupiti danas neka hrana koja nije toliko prskana, tretirana i koja je zdravija, kako oni to kažu. Dugo sam razmišljao i shvatio da danas je teško naći takvu hranu na tržištu i opredelio se da ovde kupim jedno veliko gazdinsko imanje u selu Popučkama kod Valjeva, jednih velikih domaćina i da praktično pre 6 godina započnem sa jednom porodicom ovde, proizvodnju pre svega tih starih sorti, da kažem, žitarica, voća, povrća i da uzgajamo stare, opet bih rekao, rase goveda, kao što je buša, stara sorta ovaca, zove se pramenka, i one naše stare sorte svinja ili prvu generaciju posle mangulice, to je moravka i resavka. Vi ste time, uzgojem povrtarskih i ratarskih kultura i životinja, zatvorili krug. Tako je, da bi se ta proizvodnja praktično mogla organizovati, a da je ne tretirate sa pesticidima, sa prskanjem, sa hemijom, kako to se popularno priča. Mi smo morali da na tih 15 hektara obezbedimo jedan zatvoren ciklus proizvodnje. Pre svega, stajsko đubrivo obezbeđujemo u najvećem delu od tih buša koje ovde uzgajamo i ovaca, da bi mogli da naše to zemljište, da kažem, đubrimo. Premija se zvala Slow Food. Ja sam je dobio 2001. godine. Prvo na moje veliko iznenađenje, to je 500 kandidata, 15 dobija nagradu, ogromna je nagrada. Neko kaže to je Nobelova nagrada za ekologiju, ja opet ništa. Bio sam pre toga mobilisan na ratištu i kucao sam projekat Mišćevo selo i Nojeva barka. To su dva projekta, jedan je vezan za Maljana, drugi za mala zaštićena područje. Gde ja smatram u zaštićenom području da treba gajiti stare sorte biljaka i rase životinja, da narod preko turizma, ti žitelji, dobiju taj dohodak. I onda to ja otkucam lepo rad. Ovi moji pošalju jedva čekali u Beogradu, kasnilo je malo, u ratnim uslovima je kucan. Ja se nađem na velikoj ceremoniji dodele nagrade u Portu 2001. To je sala da se uplašite za naše prilike.
Bog zna kako su nam gotivili te Reka Duro, te Kolumbo, ono. I tu nagradu, naravno, kupim bulše, stado bulša, genetski resursi, tad niko to nije pominjao. To je prva inicijativa, zamislite, kupite 2000 godina, 2001. veliko stado i tako, i propadnem sa time. Naravno, država nije ni pojma bile te subvencije. Sad svi to gaje zbog subvencija, znam ja to, ali dobro. Slow food je danas najveći međunarodni pokret koji se bavi hranom, kao što i sam naziv na engleskom govori. Međutim, pre svega treba da znamo da je to jedan kulturološki pokret. Znači, to nije pokret koji se bavi isključivo poljoprivredom, gastronomijom. Moto slow fooda je dobro, čisto, pravično. Sad šta to znači? Dobro, da hrana bude ukusna, dobra, kvalitetna, čisto, odnosi se na proizvodnju, način proizvodnje hrane, znači da hrana koja se proizvodi ne ugrožava životnu sredinu, i pravično da hrana bude podjednako dostupna svima na zemlji. I u Srbiji poslednjih godina imamo zaista svesne poljoprivredne proizvođače koji počinju da se bave tom zdravom poljoprivredom. Onda se ljudi pitaju, pa vidite koliko košta taj proizvod. Znate, onda se opet vraćamo na odnos vrednosti i cene hrane. Ali je mnogo bolje upoznati se sa takvim proizvođačima, podržati ih. Mi sada ne znamo ko proizvodi hranu. Ne znamo kako taj čovek razmišlja, a tu hranu unosimo u svoje telo. Moram da kažem da je Slow Food predno 10 godina pokrenuo akciju zaštite biodiverziteta tako što je organizovana riznica ukusa u kojoj upisuju se te retke sorte životinja, biljnih vrsta i tradicionalna retka jela koja su skoro zaboravljena. Mi organizujemo to studijsko putovanje za recimo 2-3 grupe godišnje. Imali smo najviše gostiju iz Italije, imali smo goste iz Nemačke i imali smo par grupa iz Japana. Sve ih interesuje, puno autentičnog prepoznaju u tim susretima i sa proizvođačima hrane i sa našim domaćinima. Oni šire glas o Srbiji i mi onda svake godine smo imali sve više i više gostiju. Kad pričamo o nekom kvalitetnom proizvodu, moguće ga je proizvesti bez aditiva. Nekako je lakše proizvesti proizvod kad vi dodate malo arome, malo boje, to sve izgleda lepo, ukusno, mirisno, a da li je kvalitetno, to se ljudi uopšte danas ne pitaju i ne čitaju deklaracije. Mi smo totalno zaboravili na hranu šume. Dakle, šume su veliki izvori hrane, ne koristimo nešto što se zove kesten, žir, glog, drenjina, trnjina. Recimo, trava koja svuda raste, ima je čak svuda po Beogradu, po parkovima, zove se tušt. Jako jestiva, od nje se pravi isto super salate i pite, razno druga jela. Lišće karfiola, recimo to svi bacamo, a možete ga staviti u mustaku ili u neku čorbu. To je sve hrana, a mi to zapravo uopšte ne koristimo. Za žir mi ne bi palo na pamet. Za žir postoji podatak da je prehranio jednu vojsku kad je bila jako velika zima. Nekad je narod pravio hleb od žira, postoji kafa od žira, prave se razna peciva, tako da može stvarno da se iskoristi. Za kesten još i ponekako sad ga ima na ulici pečeni kesten i kesten pire, ali zapravo i od kestena možete praviti razne druge stvari. Da, dobro, to je pitomi kesten. Da, pitomi. Treba da krenemo sami od sebe.
Dakle, koliko hrane kupujemo i kad odemo u kupovinu, kad stanemo i kad nas privuče, ovo je sniženo, a da li mi je to zaista potrebno? Gledala sam druge zemlje koje su uvele rinfuz, nešto što se zove rinfuz. Dakle, vi ćete otići da kupite, primjera radi, ovsene pahuljice, ali nećete kupiti kilogram jer vam ne treba kilograma. Sada u nekom marketu imate pakovanje koje je od kilograma. Vi ćete kupiti 100 grama i kupit ćete to u svojoj ambalaži. Donećete ambalažu, on će vam izmeriti u vašoj ambalaži, koja je naravno povratna. Nećete baciti ni kesu, ni plastiku, niti bilo šta od toga. Dakle, to je jedan od načina kako možemo da krenemo, a drugi je da krenemo da razmišljamo nedelju dana unapred. Šta je to što ćemo jesti, što nam se jede, šta je to što bismo spremali i koliko nam je zapravo potrebno. Treba život vratiti malo unazad, kad se nije bacala plastika. Ne možemo se razbakšaliti i trošiti resurse besomučno. Treba ostaviti nešto i za nas generacijama i ja smatram i dalje mi u gazdinstvu ovdje tu priču gajimo da treba usporiti, sporo živeti, sporu hranu jesti, dugo je spremati. Meso mora da suši 3-4 mjeseca, a ne nedelju dana. Trošiti energiju na rad. Sve što unesete možete bilo šta jesti, ali morate potrošiti energiju. Vrati se narode u svom zavičaj. Zavičaj se piše velikim slovima i to je to. Znači, slow food nije samo vezan za način pripreme hrane, nego to način života. Mora da živite u ruralnom području i da delujete na ostale, što je tačno. Znači, hvala Bogu da delujemo. I na ostale da stalno se upinjete, da ekologija mora, sa njom spavate, ustajete i živite. To je to. Shvatio sam u stvari da je sve tu, ali za taj period shvatanja traje otprilike negde 2 godine da u stvari vidite šta je to što vam je ostavila priroda i što su vam ostavili ljudi koji su tu, vaši preci koji su tu živjeli pre vas. Mi smo recimo čistili ovaj deo tu iza kuće i tu je negde u bašti bila jedna vrba. Vrba nije baš često drveće ovde, to je posadio moj deda jer trebale su mu grane od vrba za vezivanje, ne znam, snoplja i tako dalje. Mi smo tu vrbu odsekli, ona je već bila natrula, ali smo je odsekli i nismo izvadili panj. Kasnije sam saznao prateći na društvenim mrežama neke savete ljudi koji se ozbiljnije bave poljoprivredom nego ja u tom trenutku, da je hormon vrbe sjajna stvar za ožiljavanje biljaka i u stvari da te mlade grančice koje se seckaju, napravi se otopina, odnosno čaj neki, i to je super za ožiljavanje i rasada i voća i svega. I sve je, kako da vam kažem, samo u stvari trebate da kroz neki period dođete do toga da sve tu što se nalazi u prirodi, da ništa vam ne smeta i da je to sve pripremljena pozicija za vas, samo trebate to da iskoristite. Mi u proizvodnji ne koristimo hemijska sredstva, koristimo otopine biljaka, koristimo koprivu, koristimo ambroziju i pirevinu. Ove jeseni smo u stvari našli i gavez, tako da su to neke 4 biljke koje ćemo koristiti. Koriste se vrlo jednostavno, dakle negde oko kilogram bilo koje od tih biljaka na 10 litara vode, ostavi se 20 dana da to provri ili kako god već, da onda se to procedi u prskalicu i time prskate biljke. To je tečna prihrana koja je savršena i za kukuruz, i za u bašti, u plasteniku. Mi ovde, ako ništa drugo, barem održavamo humus na onom procentu na kome smo ga zatekli. Plodoredom uklanjamo korove i ne damo im da se negde tu duže održe. Imali smo to mehaničko uklanjanje. I time održavamo taj kvalitet, dobijamo daleko jeftiniju proizvodnju i samo
unosom stajnjaka eventualno pomalo podižemo ili održavamo na istom nivou, što je za ovo zemljište sasvim prihvatljivo. Naš cilj nije bio da mi dobijemo količine, nego da dobijemo kvalitet, znači, tih starih sorti i kad je reč o ovom kukuruzu, znači o smaku koji je, nažalost, odavno nestao sa prostora naših. Mi smo ga pronašli, znači, ovaj beli, znači, ovaj osmak iz Bosne, iz zapadnog dela Bosne, a ovaj žuti, znači, ovaj osmak smo pronašli na našim homoljskim planinama, znači, i doneli to seme i već ga uzgajamo nekoliko godina. I naravno, rekao sam, prinos, znači, je tu manji, jer je to takva sorta, znači, ali je to jedan poseban kvalitet, znači, projenog brašna, znači, proje, krčamaka, cicvare, kako je mnogi nazivaju, i mnogi još jela koje postoje u našem narodu, koje su izuzetno ukusne, kvalitetne, slatke i tako dalje i tako dalje. Vidite, dakle, ove stare sorte su i nastale i opstale ranije kroz istoriju, jer su one uspevale, znači, naš seljak je uspevao, znači, na visokim nadmorskim visinama da opstaje zahvaljujući ovim biljkama, on ih je sejao, jer je tu vegetacija kraća od ovih, da kažem, hibridnih vrsta. I ono drugo što je još možda i važnije, a to je, znači, da su ove sorte otpornije na sušu. Naravno, one osjećaju, ali vi na suši imate, dakle, određen prinos ovih kultura i ne zahtevaju, naravno, toliko, znači, ni tog stajskog đubriva koga nije bilo u dovoljnoj meri i u ta vremena. Vidite, znači, to je ti 8 vrsta i ovdje, znači, 1, 2, 3, 4 i 4, 8. Zato je osmak staklenac. Vidite kako to zvoni. Kako zveči. Zato vodenica kad melje potočara, ona se muči nešto, pa tamo lomi, drobi, jer to nije to lako mleti, jel? Kukuruz osmak je stara srpska sorta, on je poznati pod nazivom srpski krivak ili kako god. Naziv je zato što ima 8 redova u klipu. Njegova sličnost sa hibridom je, recimo, samo u tome što se zove kukuruz. Dakle, razlika između osmaka i bilo kog hibridnog kukuruza koji je u tipu zuban, dakle, ovo je tvrdunac, nije zuban, razlika između njih je kao između belog i crnog luka. Dakle, samo se zovu luk. Prinos osmaka je negde 3 do 4 puta manji u odnosu na hibride, naročito na ovom terenu, imajući u vidu da je to veći razmak između biljaka, da je to biljka koja na jednom stablu ima samo 1, eventualno 2 klipa u nekim retkim slučajevima, dok hibridi mogu da imaju 3, 4 i 5. Njegova težina je daleko manja, ima manje redova, pa je i lakši od hibrida, ali je njegova vrednost na tržištu negde 5, 6, pa i 8 i 10 puta veća u odnosu na hibride. I onda kada to stavite na vagu gde ste vi sa prihodom, mi smo, recimo, sa prosječnim prinosom u godini, užasnoj kao što je bila ova za proizvodnju kukuruza, dobili negde oko tonu i po hektaru. To je negde u rangu da smo imali nekih 6 do 8 tona hibrida na tom hektaru, što na ovom terenu nije postizala ni zemljoradnička zadruga 80. godina uz svu primjenu agrotehnike. Hibridi su maltene programirani da mu padne kiša na 2 nedelje, da se prihranjuje tad i tad i on tada daje odlične rezultate i to je sve u redu. Osmak je poludivlja biljka i on je pradeda kukuruza i onda je daleko prilagodljiviji na sve te okolnosti i na previše kiše i na premalo kiše i na vetar i tako neke stvari. Čak ima 2 ona korena koja ga drže. Mi recimo to nismo znali da je obavezna mera zagrtanje osmaka da ne bi polegao. Desilo se posle te kiše da je nama maltene sav kukuruz bio polegao i uspravio se posle 10 dana i normalno rodio i normalno obrani
bez ikakvog. Dakle, utoliko je prilagodljiviji i daje nekome ko nema previše iskustva i previše znanja o poljoprivredi, ostavlja vam više prostora za grešku i to neće kazniti. U našim plastenicima ovde koje smo pripremili za riljanje i za tu zimsko mirovanje zemljišta, mi također tu proizvodimo najveći deo tih starih sorti, da kažemo, povrtarskih. Dakle, stari naš krastavac, onaj žuto-zeleni, koji je zaboravljen na ovim prostorima, a on se prepoznaje jer je pun semena. Taj krastavac tu proizvodimo, znači, proizvodimo stare sorte paradajza, znači od volojskog srca, znači i ostalih. Tragali smo o krompiru koji je nekada bio na ovim prostorima i u širem rejonu Srbije. On se zvao mesečar. I mi smo ga tek prošle godine pronašli, zahvaljujući našoj banki semena koja se nalazi znači ovde u Mionici, u Valjevskom kraju. Dobili smo tu sortu krompira, znači koji je odličan, mirišljav, brašnjav i tako dalje. Proizvodimo stare sorte boranije, takozvana puterka boranija, znači i druge, papriku i tako dalje. Dakle, sve ono što smo uspeli da nađemo od tih starih sorti, znači sve to tu proizvodimo, više puta to sejemo da bi imali jedan kontinuitet u toku cele godine. Evo, pre neki dan smo papriku praktično skinuli iz plastenika jer treba da pripremimo to za jesenje riljanje. Pored kukuruza osmaka o kome smo govorili, znači mi smo također našli staru sortu pšenice. Ona se zove ošljara. Dakle, to je pšenica koja je najvišlja sorta sada kada uporedimo sa pšenicama na tržištu, koja ima velike ošlje i pola vlata sadašnjeg u odnosu na ove druge pšenice. Znači, ta sorta pšenice je izvanredna. Sećamo se svi ili se sećamo bakinih i dekinih priča. Znači, kada smo ulazili u selo, znači, po mirisu osjetite na 500 metara da se peče hleb u tim pekarama seoskim i tako dalje. I druga važna osobina je što taj hleb se jeo i do 10 dana, nije se kvario, znači, sa malo samo soli, znači, i taj se hleb mogu jesti do 10 dana. Buša je stara sorta govečeta koja je otporna na klimatske promjene, nije tako zahtevna, a dva su razloga koje su nas rukovodila da ih uzgajamo. Znači, pre svega odlično mleko, znači visokog kvaliteta, manje su količine, ali izuzetnog kvaliteta, znači od koga se pravi odličan sir i kajmak. I ono drugo što je isto tako važno, znači, a to je znači, meso koje od buše je izvanrednog kvaliteta. Buša je bila prije 30-40 godina dominantno u Valjevskom kraju, posebno u tom ruralnom delu Valjevskog kraja. Razgovarao sam sa jednim prijateljem koji je bio veliki poljoprivredni proizvođač i iz raznih razloga je to prestao da radi. I ja počnem da mu u razgovoru pričam da sam krenuo da se bavim poljoprivredom i on kaže, ja ne mogu da verujem. To što ti meni pričaš čime ti krećeš da se baviš je kao kada bih ja išao na balet. Čovjek ima preko 150 kg. Toliko mu je bilo neverovatno. Ali mi je rekao jednu jako važnu stvar. Uspećeš ne zato što imaš preveliko znanje, nego zato što tvoje znanje je iz 2020. ili 2021. A znanje ljudi sa kojima se takmičiš se nije menjalo od 1970. 80. ili nekog perioda ranije. Tako da ovo što mi radimo, nije ovo novo znanje, ali je to znanje toliko ažurirano i sveže je, jer ja u poljoprivredi nisam znao ništa. I sada u poljoprivredi saznajem samo dobre i pozitivne stvari. Nemam ni teret, ovako je radio moj tata ili ovako je radio moj deda, pa ovako moram. Ne, dakle, primenjujem samo ono što vidim da je nekome već uspelo. Dakle, nismo mi ništa ovdje izmislili. Naš metod
bavljenja poljoprivredom se zove poljopriroda. I mi se trudimo da ne ugrožavamo okruženje, a onda nam to okruženje stostruko vraća.